Good, thank you. Studio tuli na Deputy Governor wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambiri tugithi na mbere na ndereti na he mundu rogwa nie Kamaundi businessman Kagio market. Our fresh market is congested, please. Ni nana nene hiyo na muno mwena wa Marigo Kagio market mwena wa Marigo mugerie kumea ndandurira ni guderu muno ndunyu ino. Haya he hari ariri tugithie na Nyeri handu turugamaga kugura indo atumia matwendagiria indo haria he ngwaci njaga muno atago kibingoti kibingoti ona atumia cioga muno ma ungirugama hau moka ukwenderia nginya Marigo andu acio hau mumeciragia ati tondu nyona hari risk atumia cio makiura biacara ramine kibingoti. We have a very good plans togoda kwira ni ati we have a 15-year plan na kibingoti ni ya marked the next in the current budget ni turaka thoko. Number 2, we have already robbed na nikio ndi mwiri turutaga wira hamwe na national government that tuyuka guthondeka bara ino ya highway githondekwo kuma Keno guthie Marwa. Turarie na andu a Kenha ati ni tukunyitanira nao nigetha twikire lami some of the towns ira along the way. That is Makutano, that is Sagana na Kibingoti. Nigetha anatumia acio makendia matigakoragwo ndoro-ini. So we have plans and I would want something. Andu a Kirinyaga mamenye atiriri kahinda kameri miaka iri, which is actually not 2 years told. We spent almost a year, 7 months to be precise, to get planning, because ongia go plan you are planning to fail. Kogo ne to waste na tiku waste, we took time to plan ura Kirinyaga igukoro. Within that period niguo tuhotete gwika maundu macio na ona Kenya omothe the entire nation kuma rire ambiririo no irathie na mbere na ku develop. Koguo andu matika expected within 1 year kana 2 years or 3 years all problems thina wa Kirinyaga ni gukorwo ithirite. Ma appreciate the fact that twakorire Kirinyaga taoni cina ndoro ciothe na turathie tweheretie ndoro. That is fact number 1. Na njire andu amoya ona kuo Kamburo no iguka tukinyetie Kutus na Kirinyaga, we are going down once more. Koguo na ko Kamburo no igwika atia no igukinya ni ura tutangiruta maundu mothe at one go. We need time na nikio twina 15-year plan. Riu time mwenayo no muroneka muri kundu gugwitwo kwa BBI na kwa ODM ni andu a Kirinyaga marenda uguo. Kirinyaga nio marenda uguo horo wa governor kwa BBI governor na Raila thahide ciothe. Riu bwana Kamauwe kiuria kiundu anjoria kiuria kiritu muno. Ona ni ura lead the mood in the country. Now riri ura lead mood in the country ndukariganirwo we are in political offices. Twathurirwo in political offices. Na mundu ni aroraga mood uri hana ya andu. Ukarora mood ya bururi, ukarora makinya maria marenda gukinywo ni munene wa bururi. Riu mundu mugera ndari muhere wake na ni wega guthikagiriria na tugakorwo tugucetie irio nigetha ukorwo relevant in everything. Kindu kiria kirangenia muno without this or the other na tutakugweta maritwa Kenya twina thayo tondu ndira turoyaga mahiga tugaikaniria uyona guku ndiwe wokaga maguru rimwe kana wokaga naki umuthi uraingira ngari ugoka ni ndirare Githumo muthenya ungi ndathi Githumo ndirakora ku turanyitwo wega muno ndirare Mombasa muthenya ungi turanyitwo wega muno ndirare Meru ndirare Tharaka Nithi. In other words, there is unity in this nation and ndenda gucokeria tongoria aitu ngatho muno a Kenya tondu they are putting the interest of this nation at heart. Unity yagaga niki mbere yo because of self interest. Unity ni yagaga riria mutongoria arenda kuga niwe muno arenda akariganirwo ni aria angi tutakirwa hindi ciothe na turwaga thutha wa githurano na no twende atiriri tete akorwo na cycle ya violence ati after every githurano ni twarwa iyo no nyende tukinye mwisho turwaga niki thutha wa githurano na turwaga ni undu wa andu kwaga kuiganira na andu kwiyenda na angikorwo riu mutongoria na mundu ahotwo kwaga kwitikira na mundu ahotwo akaga gwitikira na tukauge no presidency ona riu nginya Kirinyaga kuri andu maroiga ni kuiyo mairu na riria maingirite kwo moiga ati kuiyo na ari nao mahotire mokuga ni gwika atia no nyende tuge atiriri mundu ahotwo ri ni etikire because there must be a winner and a loser. Riu mudi ya bururi urenda kugera ureti andu mwena ucio mudi ya bururi ni thayo tutikana rwe ringi tutikanikanirie mahiga twathurana mundu ahotwo inuke gwake eterere ucio arikie tamu ya
yake. And I think what else can the president say? Tiga gutuhunjiria thayo. Nie ndira adapt thayo. And as a peacemaker myself in Kirinyaga, njugaga thayo. Niguo ndiroria atiriri ni andu a Kirinyaga matumite governor wanyu ni nyumu mwirite athi kwa ona wokiendete thayo we ndwendete thayo Kamau ni ndi wendete thayo no utendete nginya SK aturaga ugandu makiatia maikaranie na thayo niguo no tofati kuyuria thayo thukagio niki ni tofati kuyuria atiriri twaga thayo ri niki tuko ni ata tuko ithuĩ tukaga thayo andu makiuga atiriri gutire mundu ra oppose BBI. There is no opposer. Tono BBI ni rarete tha. Na ndiraigua nginya deputy president yakiuria no ra oppose BBI. Yeah, president yakauga arenda thayo BBI. Everybody BBI. So akorwo ni ra incorporate everybody thĩinĩ wa Kenya. No urenda guikara thĩinĩ wa opposition. Turenda thayo. Haya, thank you. Everybody wants peace. Haya, Kariuki wa Tumbo kuma Kiangwenyi ndika niguo ritamukagwo kuria Gicugu. Kiangwenyi. Gicugu. Arajira Kamau toria Ndambiri atiriri ni thoko iriku yo ya Kagio. Which market in Kagio did they build? Because Daddy had planned to do 3, but wao walileta tu soko moja. The open air market for farm produce. Kariuki wa Tumbo kuma Kiangwenyi Gicugu. Ndathie gwete gwa kathoko ithatu. Unyo murokire na kamwe tu kiria hau. Riu ri. Na mundu gwitwo mugwika wicagana mugwika tafadhali andika SMS ina gitio. SMS ino ndiri na gitio rona hanini no wandika na ndingimethoma riera-ini tondu nie ndiuragia ciuria personal. Ndingiuria mundu kiuria personal na ndingithoma SMS iraruma atongoria. Acha. Ona ni ti unduire witu ithu tutirumaga atongoria Gikuyu hapana no koguo message ino mundu gwitwo mugwika wicagana andika wegega Thank you muikari wa Kagio kana ucio wa Kiangwenyi no ndimwire atiriri thĩinĩ wa Kagio market ni rari benefit Kagio town ni benefited from our regime na thoko igiri ndathi ni akite imwe na turongerera ingi igiri out of what we have done thĩinĩ wa county ya Kirinyaga out of 8 Kagio ni gite cigana igiri ndakiririkane kwina tauni ingi irenda tariu Kimbembe ni renda thoko ndina it is in the plan Ngurubani ni turenda kuongerera ingi it's in the plan Makutano no congested ni turenda ingi so we cannot put all resources Kagio we have to distribute evenly thĩinĩ wa county yo riu no nyende appreciate ati icio igire ci Kagio ri ni njega no tondu ona kwina kuria kwa Marigo ona ndirari ho hwai it is congested for sure no ni understand atiriri tutingigitwara resources ciothe o Kagio. Haya, barabara cia kwanyu Kirinyaga ri ciakagwo ni andu angi matari wabici-ini ya governor. Ani ari kwacio. Reke ngwire thĩinĩ wa Kirinyaga kindu kia mbere twokire twoka twagurire marori 10 brand new trucks. Tukigura graders turagita 5 excavators igiri rollers 2 rollers, a crane, a backhoe, a prime mover, a wheel loader, water bowser, with the limited resources. Niki, twakorire barabara ciothe in a very bad state. Na tuangiri wega ati ona riu the state of roads is not at its best. Tondu mbura yagura cioka igathuka. Itiaketwo ni ngirici. Ati wori atia. Ndatheka ndiriri. Tondu kuri andu mendaga ko wetagwo kamana thara wene hindi ya regime ya ndathire mundu ucio uragweta itarenda kumugweta muno ri athiaga koya kiragita agakombora kiragita kana akona kuria contractor hetwo wira ni ndathi agoka agacina andu kumahetu 50 mathi makiuga ni gora kabara ikore gite icio augire ni egwaka tukamwira aya oya bare no rikio kinya mwi ona ndiwe kana naka ona tinga icio ciakoragwo ciene so please nduga confuse andu a Kirinyaga no ungihota kuruta wira wa thirikari as an individual ungikorwo na mbia cigana ona ta ninjire andu ni ngumakira bara you know the cost of building a road no ni akire bona kama andu a Kirinyaga gitio na matamacio twethi tondu ni urugo confuse andu na Kirinyaga andu ni oge muno gutire kabara gakirwo ni andu acio ati atugirwo mbu ni andu
kwira andu na kanua ni ngwaka tigwaka tari ndirikanaga matingathi te akombora handu agatwara haria moya kwa mucere ati ni kuruta ndoro farus mitaro ya maeka ciothe over the 5000 nini na ndienda gucambia mundu ndiarutire ona muthenya omwe after 3 days yokekegiro haya thank you mundu rajira Kamau era governor wa mbere wa Kirinyaga congratulations ni kunyitanira na governor uria wikuo Kirinyaga gutikoragwo na haro tita tene hindi ya thirikari iyo nge gwaturaga haro umuthi yo ni kwahorerire ndie kana ni tondu ni utongoria wa mutumia kana niki ni hinya muno wigwe haro cio nyingi Kirinyaga tita uria kwari tene gitari wa the fathers uroiga atia gitari wa the fathers niulize swali nikulikia turarikia niulize swali unasema daddy had planned bona hakumalizia bona hamkumalizia maundu maria daddy afagite dereti ne jagaro shine gederia moshimi wa muno uyu atagwo ni mundu gwitwo King'ori ndeia Kirinyaga nyeri tondu ko okire okay ndenda ugie horo mundu gwitwo governor na ni gwenda ugweta uhoro wa kurekereria miradi ira yajitio ni thirikari ira yari ku ya Kirinyaga kaigire ugie horo well mbere ndirenda gucokia ngatho kwina miradi ni mayambiririo ni governor ndathi na ti complete na ni twikarite thi ni na governor na tukauga after the audits were done tondu imwe cia projects itakimenyekaga wega ciahetwo case yahanaga atia we have come up with a conclusion miradi ira yothe outstanding yarugamite ni kuheo mbeca nigetha irike that's number 1 kogo mundu cio arari horo wa miradi wakorwo kwina nyumba tayari haria kandongu itigaritio o mirango na kadhalika it is going to be done so kwa kugira andu uhoro ni kumera thank you muno andu wa Kirinyaga we are there to serve you na ni turageria to the best of our ability kuria muraigwa ti kwega ri turi okuno tukuruta thank you utanauma ri ingiaga ukuria gikenda utakugirwa mbune ciro wa ciana can you ask Deputy Governor how much they have injected in the Kagumo Kiroya Kutus water and sewerage water project? No money given to county government. It's a national government project through Tana Water Services. MPs have been pushing for it. Ndenda kwira ciro wa ciana atiriri na no kyo njugire wega mundu akaragia plans and designs cia project hiyo ciothe are met by the county government na ni county government iyukaga saina gwitikira murandi na nie personally ngoretwo mishamanio twina governor representatives a ADB Bank na Tana Water Service Board gutire kindu mangika without working in conjunction with the county government kogo mundu ndagecirie national government yo ni ukaga kurehe andu thina wa county frani that is a county government is a government on itself na project ciothe ireko either by the donors or the national government no nginye hitukire county government na ni kuri costs area county government irutaga kogo ciro wa ciana thengio ni kuria na tondu murata wakwa ri tureke ngwaririe gigicugu ugokaga kunjuria kiuria ndukathi kuragia rera-ini ngagutariria thank you Ndambiri thank you muno Kirinyaga thii na wega asante sana he kiuria ndaremwo gukuria tigara na hiyo kio ni kiarema no ni ndona uri okuo ni wiyumiriirie na ni ndona kuteleza si kuanguka akedeto cio tushikinyie hau tagwo Mheshimiwa Ndambiri Deputy Governor wa county ya Kirinyaga ni ria mbere kumurehe studio inoro rucini ndegwa ria ashira ithaa riri ria muthia ria tabarire no tina Lizo Wanyike tukeri uhoro wa kothi cia moko nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thuire no mehe